Jwale umuntu waseyomoyeni wakhe. Asikhulumeni ngemfundiso yebandla. Ake kulele kathuto yakuthela. Ngingakangeni ekukhulumeni enqonde kuyo. Isibuza kuthela ngophulelo yekile bachinje moyo. Ekwengani ngifisa ukubonga kakhulu nge-leadership. Moyeni wakhe nakawulebuka kwetapeni. Especially abasanduleleyo. Kakhulu bawo bashithi bafitile. Ngikhuluma about our late pastors. Kulela kabayishi babarobetheyo. Kithi la eSouth Africa, South Africa. they've laid the foundation. Babile mutheo. Sikhona la sikhona la. It's because of their efforts. Ngendlela uNkulunkulu abasize ngayo. Ibandla aliqali namhlanje. Ibandla abaholi bethu ibona uNkulunkulu asebenza ngabo, nokuthi kube khona lemfundiso esoniunique. Imfundiso esoniunique sekungamane umfanise ibandla nehlelo ngoba ungakagxili noma ungenalwazi olungenelele ukuthi ibandla lihluke ngani. Imfundiso yebandla it's a unique doctrine. Bangakhuluma enhlelweni ngokuhlukana. Kodwa imfundiso yebandla ngeke uyithole ngaphandle. Uma unolwazi lwayo, yingakho umuntu otholele imfundiso, uma kunezinto ahlangabezana nazo endleleni yakhe yokuphila, lemfundiso imangamandla. Angifundiswana ngale ndlela, angikholwana ngale ndlela, angikhoni ukwenza lokhu nalokhu. Yindlela afundiseke ngayo. Angeneke endabeni, ngiyozama ukukhuluma ngibe mfishane, nakuba kuyindatshana ende ebengingathi ngithuthana elide, kodwa ngizohamba kancane. Isizathu sami sinye, ukuthi sifundiseke, sazi ukuthi imfundiso yala ekhaya uma kufika kule phuzu leli ithini anqale uma uNkulunkulu ezokwakha u-Israyeli wabiza u-Abraham, wathi Abraham, phuma endlini kayihlo, phuma ezweni lakini, phuma ey'hlotsheni zakho, uye ezweni engiyakukhombisa lona. Zibuza umbuzo othile, ngakuye ngani uNkulunkulu akhipha u-Abrahama? Ngoba uNkulunkulu wayoqala into entsha, nakuba izinto bezikhona, kodwa waqala into entsha, waqala isizwe. Namhlanje sibona lesizwe uNkulunkulu wasala ngomuntu oyedwa, enaye lo muntu walalela. Uma uNkulunkulu ekhuluma naye, uma aphume waphuma. Uba Abraham wahlala eHarana, benjoba mkhulu ukuthi enze lokhu uNkulunkulu amtshela wona.
adire semtima molayela so Singali mali ukuthi lapha angani. riskali bala urumona harani La uAbraham ezalwe khona. uAbraham abele umbona Indlu yakayise tuyenda dawa bekuyindlu yethixo. neyini ya nikiwana Bengakhone nakasikhone ukhonza uNkulunkulu oyedwa udirela mujibu anosi phakathi kwethixo. kala nikiwana That is why wamkhipha kitawo umthijeyo isendaweni yethu. kitamuta benyali Asitale isifundo. athomele bani Matthew chapter 28 Matthew 28 verse number 19. verse 19 Ngingajabula uma singazama ukushesha ekufundeni. ikathawa nelekakakisha bobani Matthew chapter 28 chapter 28 Matthew verse number 19. verse 19 Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhaphathise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele. Nibafundise ukugcina konke engimyale ngakho. Bekani, mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Amen. amen Kama nei yangu ulisha bachote, leba direba mtu wa bata, leba kolomese ka lina la tate, la morwali la moya umokhetwa. Leba mtu umkhetwa chote, tekilila ite utona. Seba ngore, kitaba le lina, kamisa ufitamo, na wale kwa silifenya. Amen. amen Bazalwane, uJesu bayina eJesu ethunywe uNkulunkulu arumilwe inti ukuba azofa afele izwe orato kwa abelele fast ngenxa yezono zethu. ngabakala imtshali Andukuba ahambe binde hana sipina ngoba azi ukuthi nawo nansi bawole kunomsebenzi omkhulu kuna libelo komuhulu okufanele uqaleke emhlabeni. osathi uthombisho mola fast Zazikhona inkolo nelito wona litumene abaFarisi nabaSadusi bafarasei nebasadusei neJudaism, litumene esijulu kodwa Jesu emtya Jesu waqala inkolo entsha. uyathoma tumele emtsha Umezoqala le nkolo, akho thoma tumele inkolo yobuKristu. tumele yabuKristu Wathuma abafundi bakhe, urumile baruto bala hambani nenze izizwe zonke alitsamaya libili litshaba kabuka zibe ngabafundi. ibe barutiwa Ngamanye amagama, kabanjemani hambani nitshela abantu tsamaya ndimuthe bathu iindaba ezimnandi zevangeli ndaba yebutse evakheli ukuze abantu babe ngabalandeli bakhe. uri bathu ibe balatini bahamba Omunye nomunye umuntu olapha bemulu yomngane mfa ukuze abe khona ekholweni uri abe wona mutumelo baya ngezwi likaNkulunkulu ibile kalibutshila kuthi elafika endlebeni zakhe elifikile kitsebe tshabo wakholwa. athumela Uma ivangeli lifika evakheli ifika lisithole sonke elibulitshe kamuka sisendaweni zethu, elibulitshilotshalizi sisemasikweni ethu, elibulitshotshalizi sisemveleni yethu, elibutshawunyalina sisezonweni elidibini ngokuhlukahlukana kwempilo. ngawufakafakana ngawuphilo Uma uPawulu exoxa ukuthi Pawulo ayabolela uri babenjalo abanye phakathi kwenu, lebalikasileyo babamncane namuhamani abanye bebeyizimi, babamenele bathu balintwa abanye kuyizindaba, babamele ditawa abanye ngabathakathi, babamele baloni kodwa nabizelwa emtsana biletshwa ekuseni kaNkulunkulu. awelo kuyakuthi Ukufika kwevangeli ngawufika evakheli lalizele lokho. ibe inkethiseyo Noma ngubani umuntu ofikayo elandleni lelikabamanga yafika mphuthewo nathi it's a basic imathumo mayo seyo ukuze umuntu akwazi ukuhlala kahle. uri muntu wakhona uthule kabuzi Ubizwa ngevangeli, ubitshwa kaevakheli ivangeli lifika kuye evakheli ifika kuye lithola gxilile emasikweni wakubo, limuphethe adibile monitshontshalabo aneyimvelo zakubo, lishawo yalabo kunezinto ayithandayo aphila ngazo. unaiputshedelaakaphela katsona Kodwa ukufika kwevangeli emtsha ufika evakheli kubiza ukuthi aphume kulezinto. ubitshangona atsho nje Ivangeli likhipha umuntu ezintweni. ngevakheli itsha muntu kilo Bathandekayo,
Barate. Akubonakali ukuthi umuntu Awubonakali umuntu. abe yilunga lebandla Abe nemember yaphuthelwa. kodwa angakaphumi entweni. Asaka ayithomukilo. Uyakholwa njani? Othumela liyami. Ngoba le nkomo Awuthumelo yini. eyophuma ezintweni, Kiyawuthwa mukilo. eyophuma ezweni, Kiyawuthwa lefasini. eyophuma enkanukweni. Kiyawuthwa mudihayo. Uthi Paul, Paul. konke ngangikuthanda Jose tshenge kitirata. ngakushaya indiva Kineka libetisha kaphili. ngenxa yevangeli. Ngaba kaleka kheli. That is our basic. Kimathomo mayo seo. Abanye bethu bebangamaprofethi Babambari nendlela libaprofita. lemasontweni ababuya khona, Ngoba ngikireke ngoba jwangona. abanye beyizangoma, Babamwende ikinaka. abanye bazalwa izangoma abaphakathi. Babambabele kwakini sangoma nibaloni. Kodwa indaba evangeli Emthetha kheli. yabiza ukuthi baphume, Yabitsha gore batswe. bazalwa ukuze uhlale kahle. Bayina ukuthulela muzi. Imfundiso yebandla ethi Intutho yaphuthelwa siyaphuma ezweni ezweni. Ngone fasini. nokuthanda izinto zaleli lizwe, Ilo tshani fasini. nokuthanda imphuma yakuleli lizwe. Nokuzatha mikhwa yale fasini. Amen. Amen. Ngicela fundi incwadi kaJohn chapter 3. Kuphela lwale John chapter 3. Ngoba ukufika kwevangeli Ngawufika evangelii. iwona okwenza siphume ezintweni. Ndiyo kuona umuntu olitwe emotilo. It's our serious basic that one. Kimathomo bayo ali serious. Noma ngenze uhambe nezinto Ngokukanireka ukusiphelelile. nenguhambe indawo ende Ukasitsamaya sibaka sesitendeni. ngoba ziyasinde izinto. Ngawe ndilo liwima. Verse number 17. Verse 17. ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yakhulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Siyabonga. Uyalebuka. Ape Modimo ba se roma morwa wa lefatsheng gore a tle a le atlole. O mo romile gore a tle a le pholose. Siyabonga. Uyalebuka. Bazalwane uma sibizwa Bayina emibitshwa. ngendaba evangeli, Ngataba evangelii. uma samukela ivangeli, Ngiyamukela evangelii. uma silamukela Ngiyamukela ivangeli, evangelii. ilona vangeli Ngiyona evangelii. elisindisayo. Yelipulushawo. Sisindiswa ivangeli Lipuluswa evangelii. ezonweni zethu. Ndibintsharina. Le mphume engikhuluma ngayo Mikhwa yokukhulula kayo. ngemvelo yethu Ngakhawo yanina. siyahluleka ukuphuma kuyo. Ngiyabalelwa ukuthi muyo. Bengibheke ividiyo kaPastor Mabaso Nekilime lethi video ya Pastor Mabaso. ekhuluma ngendoda nonkosikazi ababekhona. Abulela kamunani musadi bane bathumele. Bebanabantwana abane Lebana lebana babane. ababethanda ukubakhulisela ekholweni. Bawo nebarata ukubakumishetha tumelweni. Kodwa inkinga bebanayo Emtha kuthanda bonke bana lebo. i-environment ebaphila kuyo. Tulo yende badula mokuyo. Bebabangela ukubadonsela ngaphandle. Lebadira gore ke ba hokele kantle. Bazalwane emzimbeni yethu Bayina bibilini ya rena. kunezinto ezilwayo, Kuna dithothi dilwang. kodwa yini into esikorelayo? Emtha kithi vela mthiri vile jang. Ivangeli. Evangelii. Ukuze sisindiswe, Ule lipuluswe. sisindiswa ivangeli. Lipuluswa evangelii. Ukuze siphume ezonweni, Ule litwe motibini. kubulawa amalunga wonke, Umbula weni tokamuka. siphile phakathi kwemndeni yethu, Riphile moni family chabo ni. kodwa singazenzi into abazenzayo. Emtha isikadi ngathi badidizwa. Sobalelwe ivangeli lodwa. Ngothuswa evangelii indosi. Uma ivangeli lingagxilanga kuwe, Evangelii sadima kokuwena. kuzoba lula ukungena entweni zemndeni. Utoba bubebe utsena molilungu cha family. Uphamla bawexoxa lento, Khona ayibulela taba yi. bathe emzimbeni wami Aribili mwaka. ngithola kunezitho Ngikwenza kuna niditho. ezilwa nomoya wami, Njengilwa mlimoya wami. zimdonsele emuva. Ngimkholela
murang. esikholelwayo bazalwane Sesipimela ambalalezo. ngokuthi indaba yevangeli Yikundaba evangeli. yiyo sikhiphe ezonweni, Yiyona inchambo libili. yiyo sikhiphe emasikweni, Yiyona inchambo badimu. yiyo sikhiphe ey'ntweni zonke ezilapha emhlabeni. Ilithandile ukamukathi ilubona bolifasi. Ungaba phakathi kwabantu abangakholwa, Kama mongala abantu basadimeli. kodwa ivangeli eliphakathi kwakho Emthethakini kamongala kahawu. uma benza izinto Ebadilakilo. izokutshela ukuthi wena awukwenzi lo, Ito ukuta wena awudirise. nalokho awukwenzi lo. Lise awusidile. Yiloko okungaphakathi kwakho. Lise silikamongala kahawu. Indaba yami yesibili leyo, Indaba yakhe yakubeki. uma semukela ivangeli Sebe yamukela evangeli. siyasindiswa Yaphulushwa. and siyaphuma emasontweni Ele yatsho kunikerekeli. laba esithanda khona. Mwende ratawo. Izwile bakhuluma ngetwanani. Ngikwile bakulela kantwanani. Uma ngabe ngempela ivangeli lingenile kuwe, Engabe evangeli tselikanithi mowe. wafika kunabantu betwanani, Wafika mobathu babantwanani. into yokuqala abayenzayo uyasona, Enthemba thungayidila wasona. mabenza isibili uyasona, Badila yobubeli wasona. abantu banikela uyasona, Lebali bayanyela wasona. abantu bahlabelela uyasona, Lebali baopele wasona. nabantu bathandaza uyasona. Lebali balapela wasona. Yile nto phakathi kwakho. Ngithwele ikamala kahawu. Siyenza besithathu Ngiyabonga ngiyabonga. bazalwane njengebandla Ayina yakakuthemba. encwadini kaMatthew chapter 26 Ngokuku ya Matthew chapter 26 verse number 27, verse 27. chapter 26 Chapter 26 verse number 27, verse 27. ngithinta iphuzu lesithathu Ngikwatha nthaya burana. ngokuthi thina njengebandla Gore mina yakakuthemba. siyahlanganyela lesidlweni Ngiyakophanela ngosisho. elindlela ibandla likhonapha ngayo isidlo. Ene kathi la iphutheko ngibira isisho kawo. It's different indlela abantu bezwe abenza ngayo. Ayithwani likamo lefasikira kawo. Samfund verse number 27. Yokubeka kwale verse 27. Athina lisinelo alekuwa mjimu. Abanyela sona ari. Sinweng kamuka alina. Wayesethabatha isitsha wabonga wabanika wathi phuzani nonke kuso Ngilandele iphuzu elilodwa la. Ngilandela nthela idife lapha. Ukuthi endabeni yesidlo, Gore motabeng ya sisho. it was the directive from kuJesu. Lelitayelo yetwa kuJesu. Abantu abangelanga Abayinahanela. ngilanda iphuzu elilodwa. Ngilatanthaya idife. Phuzani nonke kuso. Ibang baboshe kuso. Ngamanye amagama, Kamantshwamanga. omunye nomunye umKristu Yomuntu Kristu. ophumile ezonweni Yathule emkhonjini. wamkela indaba evangeli. Uma kufika indaba yesidlo, Ekufika kutabeng ya sisho. sihlanganyela sonke Ekophanela kamuka. kuleso sidla. Osinyeliseo. Uthi kwenzeni lokhu, Ulidilaniseo. phuzani nonke kuso. Kamuka kuso. Sizoxoxa mhlawumbe ntambama, Ngikobulishaka ngikobwemanjibu. kodwa ngulekhala Emhlekingishaka. ndilethi indaba yokuthi indaba yesidlo Ngishaka yabo ndaba ya sisho. ingeke yemfundiso zebandla, Yimoya lithuto taphutela. ukuthi ibandla liyasephula. Uyiphutheko liyamwatha. Ziningi izindlela ezenziwa ngabantu, Ngithe ngithithizela lonke bantu. abanye basidla emini, Abamwe bamwatha ngomsana. abanye basidla afternoon, Abamwe basisha in the afternoon. abanye basidla any day of the week. Ababasha lengabaningi bo But abantu. according to the church, Emhlabuya kaphutheko. imfundiso yebandla inokukodwa Thuto yaphutheko inalisetini. ukuthi sidliwa nini isidlo. Gore sishiwa nini sisho. Abanye abantu babenza isidlo Abambathu ebayisha sisho. njengami nambuya khona, Lele kanina kukitwa ngona. mina ngibuya eZiyoni Nakitwa ngona Zayoni. noPastor M.V. Masidele. Le pastor MV Masidele. Uma bedliwa isidlo Lele kube umwatha kakusingwa. noma sibaningi sidala, Lele kube banchika sila yini. besikhulunyiswa icathulo sonke, Neribula lithaku kamuka. sigeza inyawo sonke,
indlela ebesifundiswe ngayo iphuze landela lele esithathu indaba yokuthi uma ibandla lidla isidlo ayigezi inyama kuyale ncwadi kaMateyu chapter 26 Ngicela singayifundi kodwa mhlawumbe ibhami ifunde ekhaya from verse number 17 up to verse number 8 from 17 ufika bona 8 kulapho uqoqa khona le ndaba yokuthi bagezwa inyama uma ngelilanga ithimali khona siyokhuluma ukuthi bakusho ukuthini lo ngicela siyaphuze besitana indaba yomnikelo encwadini yamaKorinte wesibili chapter 9 verse number 7 up to verse 12 kodwa benginabonga ukuthi sifunde only one verse ukuze sikwazi ukubonga isikhathi chapter 9 2 Corinthians chapter 9 verse number 7 mongwe le mongwe a ntshe ka mo a ikemišeditšego ka gona ke se be ka pelaelo goba ka kgapeletšo gobane modimo o rata moneela a thabile Iloyo naloyo anikele njengalokho azikhethele khona enhliziyweni. Kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa. Ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo nethokoza. Siyabonga kunendaba lengithinta la ngilungisa indaba yokuthi the church does not tithe. Ibandla alikhiphi okweshumi. Ibandla alikhiphi okweshumi emnikelweni wabo. Sizwile izomfundisi efundisa la. Kunenkulumo emhlabeni kahle kakhulu. Ngokuthi uNkulunkulu uthi mkuthelele umnikelo kulabo inhliziyo zabo zivumayo. Thina njengabantu abaphenduka ezonweni basindiswa indaba evangeli. Ngoba kufika endabeni yomnikelo sinikela sikhululekile ngoba uNkulunkulu wethu uyamthanda umuntu onikela ethokozile. Yingakho sinikela sijabulile. Uma sinikela sijabulile yakhonakala ukuthi unikele ngaphezu kwale-10 times. Ngoba unikela uthokoza angibani bazalwane ngomunye unyaka Pastor Nzimani wanikela kamoto. How many percent he won? How many percent? It's over 1,000%. Give over 1,000%. Unikela kamoto pene. Uyakuthi uNkulunkulu uthini kuwe? Kodwa imfundiso yebandla ithi sinikela umnikelo wesizwe ngoba uNkulunkulu uyamthanda umuntu onikela ethokoza. Hayi umuntu anikele inhliziyo engasimnandi. Ngoba uNkulunkulu wathi uma kuziwa enkonzweni umuntu akangelele yena ukuthi unikela kanjani. Unikela ngemali,
Nehemiah 6. njengelakhe Yena kaputela. ngicela incwadi yama-Efesu Abale mnyama Efesu chapter 6 chapter 6 verse number 5. verse 5. Lena makgoba le hlompheng ka botlalo beng ba lena ba mo lefaseng. Gomme seo le se dire ka botshepegi bjale ka ge nke le direla Kriste. Zinjeku, abangamakhosi enu ngokwenyama, balaleleni ngokwesaba nokuthuthumela ngomqondo wenhliziyo yenu, ungathi kukuKristu. Siyabonga. Ngiyabonga. Bazalwane, njengoba sikhona ekolweni, Bayina lekele ona tumelo. thina siyo madonganjebe, Rena asirena abashokatsebe. umbuzo esiphila phakathi kwawo. Mushuru phela kawo. Izinto esifanele sizinike wona, Dilo James Anthony proof entshona. siyawunika lo mbuzo. Ngiyawufa musho. uJesu wathi nikani uKesari okaKesari. Jesu uyabulela gore fankesari se. Nilethi indaba ethi Dikisha taba ya gore. umbuzo esiphila phakathi kwawo Mushuru phela kawo. uthi bonke abantu abathi bayakholwa Uri bohle batho ba re ba dumela. abenze babhalise Abatle bangwadisha. banethe nendlela yabo yokholwa Badishe tsela ya bona ya dumela. ukuthi bakholwa njani. Gore ba dumela bjang. That is why Kikao the church butheo is registered ingwadishitswe with the government. mona mmusong. Ngoba inkolo yethu Ka gore tumelo ya lena ayona inkolo efihlakele asi tumelo e fihlilweng. nathi asifihlakalanga. Le rena ra iphitlha. Sishumayela yonke indawo, Re reka dibeke ka moka. sisemthethweni. Re mo molaong. Yingakho lokho Ke ka moo seo ngoba siyizimele ka ge re le bahlanka. sibhekelele kukodwa. Re lebeletse se se tee fela. Uma umbuso uthi sikhiphe isizwe, He mmuso o re re ntshe dimpa. sithi no. Re re ae. Ngamanye amagama, Ka mantswe a mang. noma yini ekhuluma umbuso Le le qabang se se bolelang ke mmuso. ephambana nezwi likaNkulunkulu, E fapana le lentswe la Modimo. nathi we are against that. Le rena re kgahlanong le seo. Umfundisi uMkhonto ukhulumile, Moruti Mkhonza o boletse maabane. one word, one religion. One world, one religion. Okusobala ukuthi ngaleso sikhathi Sikhumbula le gore ka nako eo. nathi kule nkolo sikuyo Le rena mo tumelong re le mo go yona. masakwenzeke sibhekane nombuso O ka direga le lebellane le mmuso. enaqabana ngathi lokho. Ene a go thome ka rena seo. OMeshach noShadrach no-Abednego Meshach, Shadrach le Abednego bafikile kuleso simo ba fihlile seemong seo sokuthi baphambane nombuso gore ba be kgahlanong le mmuso. bekungenxa yezwi likaNkulunkulu. Le le ka baka la lentswe la Modimo. Nathi njengebandla Le rena bjalo ka botheo senza ngoba umbuso ofunayo, re dira se mmuso o se nyakang. and the worst part of it, Ene the worst part ya yona sonke njengoba silapha re bohle re lefa. ngobuningi bethu sinama-ID, Which ba rena re na le di-ID. sinama-driver license, Re na le driver's license. sinama-passport. Re na le di-passport. Ebhoradeni angena ngomthandazo, Bonke kingdom o tsene ka thapelo. kungena nge-passport. O kenwa ka passport. Uma uthola ama-traffic Ge o kwetsa ma-traffic awudluli ngomthandazo, a o fihle ka thapelo. bafuna ukubona ilayisensi yakho. Ba nyaka go bona license ya gago. Thina sinabantu abahlelekile, Re na le batho ba ba nang le order. awuthina abantu ababalekayo. A se rena batho ba ba tšhabang. Uma sibona abantu bezomthetho, Re bona batho ba molao. uphawu ngentanga uthi Khono tšatši le lengwe gore kwabalandela umthetho o bao ba latelang molao abesabeli bomthetho, a ba tšhabele go ba ba molao. kodwa kuyiziphula mthetho Eupša ke bao ba re ba molao bayesabela. ba tšhabela. Thina njengebandla Rena bjalo ka botheo sikhonza sikhululekile, re direla re lokologile. sazi ukuthi Re tseba gore izinto zethu ihlelekile. dilo tša rena di eme gabotse. Abantwana bethu Bana ba
iphakamile. noma ngibona lento seyekile Le ke bona ntho e theohile. lapha embhale bafuna i-recommendation kamfundisi Morago mona ne ba nyaka recommendation e tswang go morumi. bafuna ukwazi uphila njani Ba nyaka go tseba gore o phela bjang. inkolo yakho ikuphi Tumelo ya gago e ko kae. besibabhalela abantwana bethu ama-recommendation Ne re ba ngwalela bana ba rena di-recommendations. singathi uyakholwa Re sa re wa dumela. kodwa yize church goer Re ke mokereki. umhambi wenqawa la Ke mokereki fela. angeke umntwana wethu la A ka se re ngwana wa rena fa. ayocela i-recommendation etopia Ayo go pela recommendation mona Topia. and ukhulele ngaphakathi kwethu E tla go le tshwara ga le. sibhala ukuthi umhambi wenqawa Re ngwana gore ke mokereki. asisho ukuthi uyakholwa A re bolele gore wa dumela. asisho ukuthi honesti A re o tshepedi. asisho ukuthi faithfully A re le kwa botela. kodwa siyambhalela E tla ya mo molela. ngoba sisemthethweni Ka gore mo molaong. elokho kuyamuyelela Ene se o se amolela. yilethi indaba ethi Ke tlisha taba ya gore nabantwana bethu le bana ba rena ababusiswayo bao ba shukufetswang. uma kwenzeka bathola ama-infant certificate He o direga ba kwetsa di-certificate tsa yilethi indaba ethi ibandla i-in order ke tlisha taba ya gore phuthego e beakantse gabotse. ibandla lihlelelile Phuthego e beilwe gabotse. kwezinye indawo bawufika ubhajathisiwe Ke tšengwe go fitlha go kolobeditšwe. ufuna umsebenzi O nyaka mmereko. bathi sifuna i-baptismal certificate Ba re re nyaka certificate sa baptism. kurongile ukuthi ucele isitifiketi sokuthi ubhajathisiwe Go rona gore o gopele certificate sa gore o kolobeditšwe. le sitifiketi asithu uyakholwa ni Certificate se ga se le gore wa dumela. sisho ukuthi ubhajathisiwe Se ka gore o kolobeditšwe. uma basifuna bombuso He ba nyaka ba mmušo. banika zona Re ba fa sona. asithu umkrestu A re re ke mokreste. sithi nje ubhabhatisiwe Se bolela fela gore o kolobeditšwe. ubhajathisiwe nini O kolobeditšwe neng? kuyiphi inkolo Tumelong e feng? yingakho bazalwane Ke ka go bana beso. yilethi indaba ethi Ke tlisha taba ya gore asiyona nkinga a se bothata ukuthi abantwana bethu abangeni gore bana ba rena mo phuthegong. ulimothu yabethu chapter 19 verse number 13 Bala buku ya Mateo 19 verse number 13. ngizama ukuhamba a bit faster Ke leka go phakisha. ukuthi uma kunesitifiketi abasidingayo Gore ge o na le certificate se ba se tlhokang. thina siphumekela mpunyana evangelini Rena le tšwetše pele ga boimanyana mo evangeleng. ngesikhathi lenqala ushumayele etimeleni Ka nako e ne ke thoma go rera mola ditumeleng. amaphoyisa ababelwende bangavumeli ushumayele etimeleni Maphodisa a reilwe ne ba sa dumele gore go rerwe mo setimeleng. bengafuna ilungelo Ne ba nyaka tokelo. and leso certificate And the certificate seo sasibhalwe ukuthi ne se ngwadilwe gore unelungelo lokushumayela ey'timeleni o na le tokelo ya go rera ditireleng. unelungelo lokushumayela etradini O na le tokelo ya go rera ditrateng. unelungelo lokushumayela noma kuphi O na le tokelo ya go rera le ka baka. manje ngoba umbuzo esesiphila kiwo Eupša ka baka la mmušo o phela mo go ona. awusenankinga yalezo zinto Ga o sa na bothata le dilo tšeo. ewungeke umisekeke O ka se ke wa tlhoma tente unganaso certificate o se na certificate sokuthi uqhamukapi gore o tswa kae, ushumayela ini o reka eng. upasta khona njengoba nekho Pastor go ka se bona lewandebele kwa Ndebele kwa. bambophela ningi Ba mo tshwere gantši. bambophela ukushumayela Ba mo tshwarela gore wa rera. bebiza ukuthi before amesithembe Ne o bitša gore pele a tlhopa tente aye emakhosini a ye mona kgošing, aye embusweni a ye mona mmušong, ayoveza isitifiketi a yo tšweletša certificate. athi ngizobe isithembe na A re ke tlo tlhoma bese tente. uyaqhubekake nevangeli Bese o tswela pele ke evangeli. lokho ngilethi indaba ethi Mo ke tliša taba ya gore imfundiso yebandla ukuthi ke thuto ya phuthego gore singabelani nombuso kuphela uma umbuso uphambana nebhayibheli re se ka ba remelana le mmušo fela ge mmušo o fapana le Bibele.
Uma ufuna indawo yokhonzela, Leo nakatulo ya murape. ufuna incwadi, Usoka mwalo. i-application The application. from ebandleni. Uto aputebo. Uma ngabe seyisonto indawo seyikhona, Hey kabe duration tilo wona. bagcina bafuna nomthetho selo Bafuna chabanyakali muna utebo. ukuthi ukhona njani. Uri nitumela ya. Thina njengabantu Rinani ukaputebo. asishumayeli umthetho, Arinani mulawo. ezomthetho sinikela bomthetho. Jamuna urinienda elifaba tuwa mulawo. Uma siyavangeli ngishumayeli uJesu osindisayo. Elifika kwenye rirena Jesu ya pulusha. Uma sithola izoni ngishumayeli uJesu osindisayo. Elifika majila rirena Jesu ya pulusha. Uma sithola abantu abahlelo sishumayela nebandla Jesu nebandla lakhe. Elifika abatumbani kereke rimulela putebo. Noma ubani afika kuye, Nika mabali elifika mumuye. we've got story to tell. Rina mitaba yeka mmulela niyo. Endaba esingayixoxa. Rina mitaba yeka mmulela niyo. Full verse 13. Bala speaking. Batho ba bangwe ba disa bana Mojesu gore a ba beediatla a ba kapelele. Eupša baruti ba bangwe ba kgalema batho bao. Khona kwalethwa kuye abantwana ukuba abeke izandla phezu kwabo akhuleke, kepha abafundi bababuza. What are the following verse? UJesu wayesethi, vumelani abantwana ningabenqabeli ukuza kimi, ngokuba ubuso wezulu ngowabanjalo. Now verse 15. Wayesebeka izandla phezu kwabo wamuka lapho. Jesu a fetola a re, le sa bana bao ba tle go nna, le seke la ba thibela, gobane mmuso wa Modimo ke wa ba bjalo. A ba bea diatla ke moka a tloga fao. Sikhombe indaba la ethi Rimulela taba faele. ibandla siyababusisa abantwana. Putebo isho ufatabana. uJesu maweqala kule ndaba yendaba yokubusiswa kwabantwana. Jesu abathoma unalitaba ya ufatabana. Abafundi bakhe bebangayazi-ke. Baruti abana basayitsini taba yi. babakhuza nabo bazali Bayile bakhalima batswadi bawo. ukuthi wayebaphazamisa inkosi. Ore waye ba disturb Jesu. Kodwa uJesu bathi kubo, Emthe Jesu ayobona. nina banqabeli Besikebela bathibela. bavumeleni Bathumeleni. ngokuba umbuso kaNkulunkulu Lawo umusho wabuthini. ungabanjalo, Kwabazwali. wabathatha Abajiya. wabagona Abahukari. abeka izandla phezu kwabo. Abiyadiyadla ukingabona. Kodwa ukuthi yilokho esixoxayo, Kinakawole isewu besibolela. siyabaxelela abantwana bethu isibusiso. Ngiyabahubelela abana bari nathi ufathi. Uma abantwana bezalwa lapha emhlabeni, Ebana abazalwa kulefasini. okwethu ukubaxelela isibusiso kuNkulunkulu, Sari nakuba hubelela shumbato umuthi. ukuthi uNkulunkulu abagcine, Uri mutima bakulu. abavikele Abashibelethi. phezu kwabathakathi, Mutima abadori. phezu kwayo yonke into ekhona, Mutima abadori tili mpona. ukuze bakwazi ukukhula. Uri bafona kukhula. Thina njengabantu, Thina bengakuthe. uma sithandaza, Ngempela. siyaguqa ngamadoda. Ngikuna makaba mweli. Asikhulumi noNkulunkulu wethu sibane ngenyawo. Ngalo mweli mulimwari na yimika bawu. Incwadi kaFilipi chapter 2 Kuyafika chapter 2 verse number 10. verse 10. Nencwadi kaIsaiah 45 Isaiah 45 verse number 23. verse 23. Incwadi ye-8 izenzo zabapostoli Buku ya Kitito cha Apostoli chapter 21 chapter 21 verse number 5. verse 5. Bazalwane kwimfundiso yebandla Haina kituto ya kutheba. ukuthi uma sikhuluma noNkulunkulu Uri kulishana limbi. siguqa ngamadoda. Ngikuna makaba Imfundiso yebandla le kituto ya kutheba. akuyona imfundiso yomuntu othile, Asituto ya kuthwarile. kodwa imfundiso Emtha kituto. enokumangaza kakhulu. Sesimakatshana hulu. Uma abantu bethandaza bemini, Heba thumala phela baye. uma Jesu Jesu. ebeyindoda
njengathi. Nasa kuna bidakarina. Kodwa wayewa ngobuso. Nawa kasifashelo. Thina siyakuka ngamadolo. Narikuna makama mweni. Kodwa yena bekawa ngobuso. Yena nawa kasifashelo. Yingakho nathi uma yena wenza ngaleyo ndlela eyindodana kaNkulunkulu, yingakho nathi siyabuka. Yindlela leyo lento iyaqala le. Uma abantu baya emathuneni abakhulumi nabantu abaphansi beningey'nyawo, baguqa ngamadolo. Uma beya ey'nyangeni baguqa ngamadolo, bathi thokoza, thokoza. Kodwa uma beya kuNkulunkulu bafuna ukuya beningey'nyawo. Kuba uNkulunkulu mncane kunalezinto nalabantu. Kanti uyena odale izulu nomhlaba. Yingakho masikhuluma naye siyathoba. uNkulunkulu amasibusise. Sithi indaba abantu besifazane. Incwadi yamaKorinto yokuqala chapter 11. Chapter 11. Verse number 5. Verse 5. Ukuze sithi kungathi kancane. Verse number 5. Verse 5. Limusaniyo akapelela uba abe babulaitwa kudimo. Asiyapara silo hloko. Ukubusha hloko yakawe ile kumona wakawe. Usuna limusaniyo yonke uhloko. Kepha ilona lo wesifazane osuka ekhuleka noma eprofeta. Ikhanda lakhe lingakhuthuzele. Uhlazisa ikhanda lakhe. Ngokuba lokho kukunye nokuthi uphucile. Siyabonga. Imfundiso esinayo kithuto yenamiyo ukuthi uma abantu besifazane bekhuleka ebathu babume ebarabela noma befakaza uba babaka noma beshumayela uba balera bafanele ukumboza amakhanda abo. basalithi bakhuphe ihloko chabo Yiloko esifundisayo kisewo isimtishayo ngoba yiloko esikholelwa yibo. nawo ngimthele kumela moyo Uma uyokhuluma nendaba yokumboza ikhanda, ubulela kataba yakuphetha hloko kuningi ongafike ukukhumbule. kiteni intinte ukahulu utulafa Kodwa lethi into eyodwa eyuthekisha ntweni imwefele ukuthi njengoba bonke abantu besifazane abakhona kama basali baba nemkhono uma bekhuleka ebarabela namba befakaza uba babaka namba beshumayela ebalera namba beprofeta ebaprofita kufanele bamboze phansi. basalithi bakhuphe ihloko Yiloko okufundiswa ibandla. kisewo simtisha ukiphuthi Kanti ngobesilisa hathuba basenna lithi leBhayibheli lithi laphili abantu besilisa bathu basenna abathwale amakhanda abarwali mothobo uma beprofeta ebaprofita noma beshumayela ebalera noma befundisa ebarutisa noma bethandaza. ebarabela Kulungile uma behamba lela bahamba khona, kulungile ebathama kodwa bafika ithuba lokuthi ashumayele
Mara hivi kana kuyabona ade. Bayibheli thana twaliluthe na. Ibili asinabiya silo mosho. Amwele alithi siyazwana ngoba. Akinda wala mota. Yana yashisa la ngapha. Ejajia ifisha kamuntu. Kodwa kufuneka siqaphe. Ekuqhubeka ukukhomela. Bayibheli mvumo ukuthi Ibi yayimele ukuri. ushumayele Unele. nomuthandaze Uwabele. kodwa uthwele ekhanda lakho. Ekubeli mosho yana. Ngoba uNkulunkulu Lawo mjini. uyena Iyena. oyinhloko kuwe. Ilimthobo. Uma wenza umsebenzi wakho Hewubiba mbebara. ufuna ukubona Unyaka kubona. ukuthi wena ngempela Uruwena kaniki. uyamlalela. Wamutele. Yingakho Kikabo. lengaphandle emasontweni Kwa kigreki kwanze kwa. noma nasey'kolweni Mwana kitumelo. uma begraduate Eba waladia wakagraduate. abithi bayathwala nayintobo Akiri ba wala mothobo. eze-graduation Jana kugraduate. kodwa sizokholwa Asita utumela. leze-graduation Kisha ugraduate. uma sifike ekholweni Efisa tumelo. kubiza ukuthi uma sikhulele Ubita ure henda pela. bese siyathula Beseke diruna. noma sishumayele Ligamlela. bese siyathula Besele yaruna. ungafuna leyo ngaba Kone kandaba yewe. lole ncwadi yamakorinte Ona kukunya bakugeni. kuchapter 11 How 11. verse number 3 to verse number 13 Verse 3 kufikela bona 13. ngikhulumile endaba ethi Ngibulethi kandaba yawo. abesifazane ebandleni Babo mmemo kuthelo. bayashumayela Bare. bayafakaza Babaka. bayathandaza Barabela. lemuva Kwa muramu kwa. lana-ke ngafika khona Mosa likafika wona. bathulo besifazane akasukumi No umulelo wone muthu wakusani hayemelile. wena nalungelo lokushumayela Nasi natukelo ya urela. ngiyabona ukuthi udadewethu elimathibele Kile kwa wone ausarata elmatibele. uma iqala phuma yokushumayela indaba evangeli Hatho bayi choko rela imakeli. kwakuliphuni Ne ulwima. wengamngeleli Nasa amulele. ngisho khona ebandleni Kira wona mukuthelo. ngoba bengakembuleki le ndaba Kawo indaba yene sasa yintulwa. but nayembuleka khona Mara moyitulule wona. bangena ngobuningi Matsena kabuyumshi. ngoba uNkulunkulu esebenza ngabo Kawo muthi kuna bene kabona. kuchapter 11 verse number 5 leyo ndaba ilapho Mo chapter 11 verse 5. Ndaba yene ona fawo. ngicela siye encwadini yamakorinte chapter 12 Ariye bokuya bokuya chapter 12. just turn the page Phethula vele nhlangana mu. asiyikuyifunda yonke Rekasi baleka muka. futhi verse 1 no verse 2 Verse 1 and 2. ngiletha indaba ethi Kikisha ndaba yawo. isebenzi ebandleni Bahlanka kuthelo. isebenzi Babebe kuthelo. ebandleni Mo kuthelo. they have been appointed Bakhethiwe. ngokuya kwama-spiritual gift wabo Uya kanipota bona chasimoya. funda verse 1 and 2 Malaphi manapili yakho. ufunda isihloko esibhalwe lapho Kuba lesilo system fam. Dimpotsa moya o mokgethwa. yes Verse 1. Bana besho, ke rata re le tseba gabotse mabapi le dimpho tsa semoya tse di ngwaletsego mabapi le tsona. 2. Le a tseba gore mona le sa le baditšhaba le be le arošwa ka mekgwa ye mentši go khunamela medingwana ya go se bolele. Iziphiwo zikamoya ezahlukeneyo zokuphathwa kwazo. Kepha maqondana neziphiwo zokomoya angithandi, bazalwane, ukuba ningabi nakwazi. Niyazi ukuthi nisingabezizwe nabalekela kuzo izithombe eziyizimungulu nakuba naholwa kanjalo. uphawu lapho uxoxisa ngokuthi Paul mubulela ndaba yawo. iziphiwo zikamoya ezahlukene nokuphathwa kwazo Impota simoya tendipapapapani lo moswari wa tsona. ngokuya kwemfundiso yebandla
uyakatuto ya kuteo wangu umuntu oba appointed muntu kama beyiwalo kuya ngokwesiphiwo uya kamkhoya ngayo ngizwile uphatha nzimande ekhuluma la ngikwile phasa nzimande akulela ekhuluma ngokusebenza kwey'mpilo akulela akubereka kalimpo enesikhathi bazalwane lesi endikinako ebana besu zokuba kube yiloyo naloyo uri kube loyo ngileyo indlela sebenza ngayo ndlela yakhe kantayona kube ngokwesiphiwo sakhe iye kansila yampheya ngayo nakuba kwaqaleka kanjani uri uthumekile nyami kodwa kwamanje mawuliswayo akube ngokwesiphiwo sakhe akuye kamkhoya ngayo uma umuntu ewumshumayeli emuntu ilimureli akashumayeli indaba evangeli anendaba yemakheli ngoba ubizelwe lokho akubilinjeseyo uma umuntu ewumeluleli emuntu ilimwelethi akeluleke ebandleni ayilethi ngokwesiphiwo sakhe uya kamkhoya ngayo uma umuntu efundisa emuntu ilimulutisha kube njengamazwi ube uya kamanju kube njengamazwi eBhayibheli ube uya kamanju ebhibhili lokho akufundisayo sewasulutisha uma ngabe uphola ekabe kuwetabili akube ngokwesiphiwo sakhe ayibe uya kamkhoya ngayo lapha egodini ola igodini ngikhulumela abafundisi ngibuyelela ngaluthi it's a time now inako ukuluzwana sokuthi kusebenze ngempilo uri kubeleke kalimpo akuyi ngokwesikhundla akuyikama ikamahemo yakareni akuyi ngokwesikhundla akuyikasitulo kodwa kuye ngokwesiphiwo emjabuya kampo nenzeka omunye umfundisi ukalilala yomumuruti angakwazi ukufundisa asitafona ukutisha kodwa ukwazi ukwelusa emjafuna ukutisha ukulusa leli bandla kutisha kuthewe nokunakelela lesi zifo nokukhokhomela kimkutsheni ngoba umsebenzi womfundisi nawe kumele kwamuruti ufanele asebenze ngokwesiphiwo sakhe uswanitsha abereke kuya kamkhoya ngayo ube ngabe shumayela ekade alela akusizakala abantu awuthusele bathu uma singasebenza ngey'mpilo ekabela kalimpo ngithi nina nasegodini ilinani kulegodini kungathula kudidu kungakimala kuyidu ngoba sebenza iy'mpilo zikabona nawe ulimekesheni ikhoja simoya elibhayibheli lithi elebhibili iy'mpilo zikamoya imkhoja simoya ziyathobela ziyayikhokobelejani we kabakalama ngoba uya loyo moya nawe kiyena moya oze osebenza lapho yabereka khona fawo uma kuba nomsindo zewubalilishada unenkinga unalibuthaza ziyiphindiwe zingayimpo uzawuphaza makaqeda ulilephasa adeja enkuleni yakhe yokugcina ngokulelo uma nyakema bekwakhiwa indlu ewubekwazi bantu benganamsindo bekusinalishada bazalwane bandleni ayinakuthewo uma siyosebenza ngey'mpilo ngelitobeleka kalimpo esinikezwe zona njelifike ntshona akuthule bandleni awube ulikhutsho kuthewo ukuthule bandleni khutso kuthewo ukuthule bandleni khutso kuthewo ukuthule bandleni iloko kufanele kwenzeke iseo sifanele sibirele hayi kukhulumeke isekurumulele kodwa kwenzeke emjakutile ngoba sobe sisebenza ngey'mpilo awutabeleka kalimpo akusho ukuthi uma ungakwazi ukufundisa awurekore usakhona ukurutisha kusho ukuthi awusuli mfundisi urawula sona muruti ukhona izipho udiona limpo ngonkulunkulu akunikele zona njengoba ngimafile ntshona ungafundisi uma ngaba unaso sokufundisa usikarutisha usina mphoya kurutisha ngoba kuzoba inkinga awuyikoba buthanda ngilethi indaba ethi itisha ndaba yabo all the servants in the church bakhanika kamuka kuthewo shall be appointed based batobeliwa on their spiritual gifts uya kalimpo chabona and chasimoya they shall operate by that virtue. ene batabereka kayona tsela yeo Siyabonga bazalwane ukuthi rilema bayinaboyo bayabathi abantu mabakhuluma barinele batho babolela bathi azibuyele emasisweni bari liwele azibuyele emasisweni
ya adikwele mathomo ya sibuyele eBhayibhelini rikwele Bibelini ingakho umuntu aphointwayo kikawo umuntu abiwayo angeke aphointwe ngoba utholakele yena akasume ikabaka lawo kuphetha yena uya aphointwa ngoba enomsebenzi awenzayo obeyiwa kabaka lawo kunanimbereko ngoba kunomsebenzi kunanimmereko abantwana bakaNkulunkulu bana babudini babantu bakamoya ibathu basimoya abadinga abantu bakamoya bashoka bathu basimoya abawufundisa ngomoya obatulukisha kamoya ukuze babezwe uri bakhona ubaba indaba zikamoya lezi indaba kasimoya ezidinga abantu bakamoya njeni sokambathu bamoya ezidwele kikako umafika kuma-appointment ufishwa ngoweyi wambathu kuya ngokwegift umntana kuya kapho emuthwana ndiyo lela ofisi ehleli lapha ofisi yethu kimbona inomsebenzi omkhulu inanimbereko omkhulu wokuhlola wakusasesa wawuhlola ukuthi ngempela nempela uri kanti lo mntu ngendlela asebenza ngayo umuntu wekathileyo abeka ngahona kuya ngokwesiphiwo sakhe na wabuya kuya ngakena ngikhumbula ngikhumbula umvangeli uSikhosana uevangelist wasakhe angakaphumi ensimini asazwa ayitshwa ayiya mashimuni wayekhuthele ekhomba le kanti kahle nabeleka kakhulukhulu kanti kabuthibuthi ubizo lwakhe kanti bijo yakakhe yayingahamba ensimini neyinakatshwe aye mashimuni yena angakaye ensimini asazwa ayiyashimuni wayesebenza la ngaphakathi nabeleka kamahani ngoba wayesebenza isiphiwo ebengasiso sakhe kawuri nabeleka kamphi nesiyakakhe sibe nopastor uBenjamin Tshehla bibile ipastor Benjamin Tshehla isiphiwo sakhe phoyakakhe sasila ngaphakathi nelikamahari wayengena lamazabane avukuza kusa embambakani indlela wayekade asebenza ngayo bekuyinkonzo yakhe leyo ekuseni mabazalwane balele wahamba kokota vuka abazalwane babejabulela lokho bekuyinkonzo yakhe leyo bazalwane sibuyeleni eziphiweni zikamoya omunye nomunye asebenze nalokho uNkulunkulu ambizele bona ngishilo ngathi incwadi yamaKorinto kuqala chapter 12 sisaqhubeka bazalwane thina njengobandla the church does not keep the Sabbath all the days that got them the same thina kukhondana la ebandleni esithi yilona lokhonza uNkulunkulu uma ithuba likhona ukuthi khonze nini during the week yakhonza yingakho asidingi Sabatha sinolwazi lokuthi yayishona inkonzo yeSabatha ngicela uzofunda incwadi yakaMarko chapter 2 verse 27 and 28 Chapter 2 verse 27 and 28 ukuthi asidingi Sabatha inkosi yethu murena warina ngisho uJesu irajesu inkosi yeSabatha kimurena wasabatha ungaphezu kweSabatha ukabodimo wasabatha ingakho thina ngikaworina ngeke sagcina rekasibuluki ngoba inkosi yethu ngawuri murena warina ingaphezu kweSabatha ukabodimo wasabatha Jesu afetola ka gore letšatši la Sabatha le diretšwe motho ga se motho yo a diretšego letšatši la Sabatha ge go le bjalo morwa motho o na le tokelo ya go laetša ge
milawu ya Sabatha leswi faneleke ku landzeleriwa. Wayesethi kubo, isabatha lenzelwa umuntu, umuntu akenzelwanga isabatha. Ngokunjalo indodana yomuntu iyinkosi neyesabatha. Bazalwane lenkulumo le ayingaphulelo le noma leli gama elithi isabatha kuba lithilele lesabatha nalizophumula lelibulela ukutha lizophumula libulela ukutha uma sifika endabeni yevangeli selifihla kutabeni yevangeli siphenduka ezonweni lesukuluka libili sihlukana nemikhuba leyakukana limihwa sangene esabatheni litseni sabatheni saphumula ayikutha siphumulile iyikhulile kuze kube namhlanje ufikela likolule indaba siphumula ilanga lodwa ikawari kuthi lithethelelitini saphumula ezonweni liyikhulile libili sangena esabatheni lathena kumasabatheni ngoba inkosi yethu nakuri murena warina inkosi yesabatha ke murena wa sabatha ingaki isabatha ikabo sabatha ibhayibheli lithi umuntu bibili iri muntu akenzelwanga isabatha hajulela sabatha kodwa isabatha emtya sabatha lenzelwe umuntu kiyona ingirithi umuntu kusho ukuthi urawuri umuntu owenzela ukuphumula imuntu yadileke ukukutha akenzelwanga ilanga hajulelwa litala owenzela ukuphumula emkulokurithi enjalo evangeli emkutani yevangeli phumulile liyikhulile bazalwane bana bethu we believe in God Trinity iyumela komuramu bakuthini sikholelwa uNkulunkulu uyise iyumela umulimutate uNkulunkulu indodana uthimumorwa uNkulunkulu moyedwa utimumoya ohalalelayo ingakho Matthew 28 ikawokuke Matthew 28 verse number 19 verse number 19 lithi nibabhabhatize lili libakhulu bethu uma ufunda leyo nkulumo obana kulelo ewu ngelinye umusho kakulelo emwe lithi nibabhabhatize lili libakhulu bethu in the authority kathi asenatawulo ngegunya katukela ngamanye amagama kamantshwabana uma umzalwane bhatathiso emwinakolo bethu kuyigunya likaNkulunkulu Baba tukele mulimutate uNkulunkulu indodana mulimumurwa uNkulunkulu moyedwa mulimumoya omukhethe ingaba khona kanti ingabo akukhonakala ukuthi umuntu angabhatathiswa uri muntu akakolo bethu egama likaJesu kuphela oyini lajesu fela kodwa uNkulunkulu Baba angabikho emka mulimutate asiwona uNkulunkulu moyedwa angabikho moya omukhethe asiwona sibhabhatiswa in that authority. rikolo betha ka-authority We ewe believe in the God Trinity. ridumela mo buramu bamuthini uNkulunkulu amasibusisi mulimo wakale simufati ngicela ukuma ngenxa yesikhathi ngikhuphela wema kabakala nawo ngihlonipha isikhathi ngithompa nawo ngithi ngamafushane ngiri kakubani bazalwane yilokhu esikholelwa yini bayina isewo lidumela kusona uNkulunkulu othula mulimo wakuthu kanti busisi alisomfati